Ketheka mutegere Weru TV na nguchokire nkatho chia mwanya no ntuboko na kanya kangi gakwatana badu kindeto chietu chia thaa 3:30 onbeto awini wa kingeru na mwonanilie wetu amathithio tukobwerwari Purity Richard yemwe yara tukuthiranirite utukobwerwari Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Chief of Staff Julius Bijewe kuria mandaitari bamero komeriani nino ntuthirikari nechiometie kumureka mabataro yo twakumurekera rono rwa kurituya nkoro aranto ba kuruntere chiama chaka batarireti mathina yaraba okulokira yareo kurumiro impara thirikari ya Meru otomerio kinyanilia mutaratara yo kumureka mabataro ya alimo ba ECD kaunti neu na biashara babikibiki egembe kumeneria mubunge ndani kile kurema kuingia wira ne boba obakiranto awichi thario wa Nambura ngako atogeni orenge tukiambiririani ati nyuma ya mandaitari bamero kurita mukana yo mathaa 48 kiembodia wandikani bakienda barua chia witithirwa nkathi kurekerwa kana baitie mugomo nende mulo amiri wa ritingo obisine bwangavana ndagitari Julius Bijewe na borietie wetera nini akiwa mabatara yo ya kumurekwa na kwena mutaratara yurio yurayuetete na mbere ibo kenda otiera mandaitari Meru ibakwithira betetheka mwandiki wetu anthe tumuthuri murio kiena riboti iyo mutongeria wandiko obisine bwangavana no Dr. Julius Bijewe netura kiromba rigitani ne kaunti Meru betho beno kiriria nondukagita kaka mibango yote nitete na mutaratara egutigira ati mandaitari bakwandikwa na roro tikuraja mbundi wandikani iketho ekiro ne ontububu tukwenda kuria anto betu bauterera ugima bamwire kana mendix aswa donere mantu ya union it is the concerns amber it's very clear that it ekire mbesa budgeting which uraba ije twekirete mbesa budgeting one tia kwandika ritingo ba beru ba department ya health na secondly cia promotion ya kandazi inge then and department of health. So it's only prudent that we give some little time non to service board ni ombere gwita ya the advertisement na anto bojoleria, and I think the munya shortlisting is a matter of releasing the shortlist ya bara bombere kunenkerongo ge kenda then based on that bomba kuthithirwa interviews akiunya manto joja gwitwa nkathi aigwa marito jao kirajeterete ndija kinyage cabinet kana jombo kurukwa. Then also mantojegie the promotion is that ni issue ya rererwe na list and I think Department of Health na yomba go submit the County Human Resource Management Committee ira itawa CIRAC. Kenda from there it is also able to present kire cabinet for approval na kuma ubomba kwitha bakia promoted accordingly na bond across board kuringa na request ira chia thithe and of course based on the budget ira twina ya kumba kwitha finance. So iji matter ongoing na ngwitike ka ikomba kwitha kia concluded the soonest time possible non to aina mbeza for that purpose in our budget. Muthiene Bijewe akiwa ngavana Meru ti murongo non tumira ndira yonthe kwariria nira yonthe onekenie Weru kuma thirikari nene. So kwenda kuga it's not true that governor wetu kwi urongo aritege project from the national government. No to demonstrate ndagwa clearly na figures and the facts ira to promise na ire ciamberetie na ire ciite kwithia kuthithwa. So ngavana ethera akiuga manto na kuya kumeta kiri president na nakwina commitment to cionete project cionde tiba kwambia single day cionde no maka kwithira tukwe muciamberetie na cia millions and millions of shillings. So for me utio ngavana ugete orongo ka ugete facts as the year iria nenkari president of the Republic of Kenya ito mwe time ombe gugo service anto Meru. Muthuri Murioki, Weru TV, mutirio kangangi.
Kariba kumantere mwanya chiege iba tumete ntumwa kimithika linturi no muria kwa tungiria bangi Bamiru eteyo na bui kumanene meario hira linturi aritire kirwaria roimwe kwa imwe na nyumba imwe ya mbeto owa kaunti ya Meru ya kumeneria bamwe batongeria kaunti ya Meru. Mutuma arakinyite we arona Gachungu nwe mutethia wawe na nkiwa unomburaire. So as a brother, if you are signing na muntu romburaite na ngukuona ngukwiro kurema kwibwa then tetera Amiru betotewa irinyene. Mutuma na nenere muno atumba kwa thimu emithika ntuti kwa kumbona kandi mbega gwito muromba uni kanambi I don't know. Enone meadio ya mithika alinturi urane mutongeri wa mibango kire kiama akia DCP akiaria emoko ya makire TV imwe ntugo ojegoro otugo na ara meario no ya kuga atina ethiritwa gicherania na gavana Mutumanto Ethinkene kenda bangania manto mege kaunti ya Meru ethina mbere bwega maukirito na njira mwanya mono ne ayuthi kuma tereno chegembe utomba kuria wetwira kumuringira thimu agare agoyokia aingwene ciake no ethere we muringira thimu uwe wita kuria mbeca cia Mumiru igembe nothi twina thine rui na no ari no weso ki ministry eku yare na 500 billion every year ware amyaka ele anusukue myaka ele ware na 100 billion otinya ndra mwemwe ya ki Meru county kanembe otembo ausiena mana igembe north na igembe north ye na batero ipo ya na yo kithefa indicate ai miraka itete nento etumike mbere imbi myanga ni aruro na miraka keweta na ngari no agathani asira se milioni 5 iro yukasi ontuko mononkoroke mubiashara nje komantere kinyawe kwithiro na raritie akigethetagira angavana Mutumanto Ethinkia kwithiro ari ruterero thirikari kankwenda kwira mithika kirauni rigi kirauni kimutwe kigaumo mutwe uwo mithika we mukuru ntura kawaida obo mukuru ronge onjuri mukuru onjuri obo akwa bira wathana iruete ibiumire kiuwe kirauni kebelere kiuwe iwaremerwe itaru utethia Amiru na etikiuki akuka waziri ngwira mutuma kurita thai na thirikari ra nene utibunge mutuma miya kwethia na mutuma atela smitho kuwa one time mutuma katoa mwakanya atwitiri into bira bikwendekana ki thirikari inene meario no ni ayochirwe ekinya yone emithika alinturi na kumochokeria kiuga ati batiri kwithirwa gitomagirwa antu tababu ndi utumirwa mantile no uni anchogeria kiuria you know gunye no ndimini so muntu robwiri anchogeria brankua mutuma himself ndi blairo ne antu na akiri ti dhulumbu you know ichokyo riri alinturi rikiyochirwa na njira yenge ni one ayuthi wa baba turebiru kira mantile ati utamu we mechanic na mantile na biashara cia garage na naandikite antu qualified na ngwishi awesi taboya na telasima we professor ntobura okobwethia no ntukinya weta ko obwethetie agriculture yontori wasiri wa agriculture so rekana mantile tugwa twareke mongoro tugwesande oni ningo ndi mwana omwethi ambirire ingo chuba omwekuru ndori antu betu mwekuru ri kaya kuru betu bachubai muno kaya kuru betu bathuki muno amenye yakuru bana baba muringirite kura akanga bana aka seneta aka MP myakele itamuyele na naromba kinyete ngabana na mwakure nyinge muno antu bakwiba chubai ibo bamutiere wari turu de muntu tura okasifu au amethika na gari ende ba tura antu ba Meru rekosa okasifu atongerie betu ba thai tukona nobe ya nyawe rubote thi mwana Mumiru Komegebe North Betan Class Chabari Akariba akuru kuma machaka wadine ya Kibrechi boketie kayoko iguru ria mathina yarabe ithirite bekulukira iba kwathira kurumirwa ni mparabakiwa batio na nyaka weta wikuberia bakia thire nyabatithirite bakiamukira mbeche ciokuru hiri batere kwithira ci batethi ya bratutariri mwandiki wetu Andetoga Kimutegi antu baraba kuruku magishagi kia machaka ibataririte thinira bagukurukira muno ikwaga gintu gia kugera kanyone ni kumane na yorarira rirumirite guntu guku araba mo bakuga bationaga mbeca ciokuru na barana bobonaga mbeci no barugiti kogana Bruno ntoba mambataro kuingia ali no tuturi tutega kuruma ya ndi na miaka 12 kari ndenja
ni ndaciarirwi mugongo maguru ito na roje na ruga tugura o mutungi ciringi 5 na no tukagura mutungi ciringi 5 ugichiona ithine nene muno na tutemiunda na aja ira wani kwaya no muito na tutemi okethira utikuona mbeca cia gwita kura ikundi ri nyote jona mpeja wangiri ijere endi iteo ikinyaga no to nicio bia kuria cio bia kunywa ankoromba thirikari itwongere mbeca ici kwarire kinya bia kuria tutikuona ya batu na nde twonju tutikumba kwigirira nyaruko kana atia kinya baraba ya wangiri ijere ira batu cio na thai na kinya nyaba utwie ito kinyetie miaka na thirikari ne turikane gutuyokia kinya twie mbati kwithwa ndi sene thirikari nkona akira bange bonaga miunda tutimiunda na kinya kara withirwo na ko nuko ni kurarire gutikyo giku no ndi utiwirigirwo twina bu iromba rendi kiria tongore ba thirikari ya kaunti omo na thirikari nene batonyere barete no irio bia msanda mbere mantu mathuka buru musanda ketiri yo kinyete twaromba thirikari tutegere antu ba Masaka tutekeje gwitwa nyomba nyonto bwa mpara bakiga gwa twina mpara na bare bo turikana sanda juju kwejanwa twina aja buri jutakinya kinya juju kwa kinya twakathanga imono na twakuminya murungu no tubo twika iko ibaba ingi mono bakurara nya na mpara indetore ko yereto ndoro thika imuri ora tongorete gikundi gya antu bakuru nterino cia Machaka kiuga twiromba muntu onde wa wendi wega na ari na tegere ko baba Machaka jaza no ntoja ukugwe nya ibarua bikirwa ibarua bitingana ko no ntumiunda yonde ne omire inya antu babethe bongo tengo gebeni otha ici na nteto no chingie inyingi mono gukurukira kiangazi kia squatene aza ibeja batutegere tha ici mbere bateja gutirita mirimu and depression mirimu empara na mirimu ethene inyingi sana no ntoni nyintongeretie kundi ke imbize thina cie kuru ne kuru no tukuria kuru nyabate kumba kuma nyomba tha ici kwa mbere muntu na inyeretwe ni ukuru kurungi inyeretwe impara zeze na thina inyingi niro cingigarira bona riwa reze batake gikundi ke gya antu 200 na bangi bare o inya chiere bo bena na bao na banye bote ba uchiumba na muchiere menya getarumia mwana o me atika kwira kamenya mantu jangi na ngina gatuta uenga no te utethio bunge na bu kuma gicigo mbunge kia Boringe reporter nteto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi akiaria ntere cia maua mukaririeti wa ngwataniro ya Mira Moses Lechoro aimbiritwe ni bangi ibakathite ngavana mutumano ntubochokaniria biashara ya kimira kia Mira bariu wa ngavana u na aritete ngui nene uchokaniria wa timbaru ponthe barako kaita batwire na nkucheni bakiwa ngari kathomba nicho kirete gyo kamati ba Mira ya ugendi nthi cia ome ya brato tariri mwandiki wetu and the Dennis Mugendi kugurwa kwao ni ati ngavana mutumanto ithinkia na ragwatanire na mutongiria uju wao mukarigiti wa union ya Mira Moses Lichoro na kugurwa nkuruki na ragwatanire bia bia Mira onto bikwarirwa rumwe bakimenyaga kinya na ratungatire Mira kuona thoko nthiguru ya Somalia rwari nkono joge katho kiri gavana rive mutumanto ithinkia ni onto bwa kubangira kimira kia Mira na kona ni bwega batu tukaita tantu baigembe kimira kia Mira kibangirwe kumbote dia rimba Mira tu loi na mtu ndo yakera kisaindi cia elare ongori yako president committee mwira nake na mantu ya Mira kupingana na mutuma na airire mutharaba ya Mira bena William Ruto oito banengere kanya atutengwe Mira nekenda no ndo mutuma ntwethinga no kumbokini na William Ruto mutuma ntwethinga no kumbokini na kindiki nawe nafasi athuritire ngui toloi wanga ngari thai ichitete ngurugia ngari ngurugia rori 20 thaire iguguma thai Somali thai nyanya mirete kwana kora mutuma ntwethingi bwa sana no ntuba nguu aturitirite Mira ntugo tumenye ntwacoro wetu ra twendete muno ra samanio Mira tula guthetere Mira kuma karaya awata ni thie ntwacoro na mutuma ntwethingi murungu no yegumerete ne kionene no ntutukumia Mira thai yeta kuraya kinya landa ni yacoka Lichoro nandi akauga ngavana mutuma agacinacinwa na bare kinya bagucindana nawe kithurono kijite baibange ni untu ni rwiro rwa nkunie ne bari utino bagakinya mutuma nowe akathurwa kwina ntu baraba kwenda baketha mutuma ntwethingia rwarega tukwenda kubaonya tubere baweketha ngavana bonthe meru bakulugana mbere bambere weketha munya rwa bacoka baketha gitu murungi bacoka baketha muntu tukawira Mwangasa rware baenda kwambia oketha mutuma kato kwenda kubukania mutuma ntwethingia nawe kanya atongerie Meru twana maendeleo yake tigo loi oketha
ukethira kuri na muntu kwenda kura ukethira kuri na muntu kwenda kura tutakinya kanyaga kura netere 2027 batiri ndebene na referendum tuma ntwethingia na mchindiro kiri. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Katho cia mwanya muno kiwe Dennis Mugendi na kiwe mutegeri kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu atonekanya kunogoka nini enduto chokera ni alimo bai CD kaunti ya Meru barabe na gento gya kwirirwa na buni nyuma ya thirikari ya kaunti ya Meru tumiria wikira kirore mutaratara yo alimo ba yo kurita ngwe nyuma kaita ate kuraya ogeta kuraya. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragie jithate mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. 97 uri na kiroto gya kwithura uri na ngari kana munda aja yetu sako tugatuma kiroto gya kugikinyanire na mpui chiokiria na yetu sako asset financing loan rore ukahewa mainde kumija shares chiaku na interest cha nthiguru no kare ndigitara miaka 5 utibatara garanta na no utumira logbook yaku kana title deed ya security arania na tu na rugukurukira 0724114444 yetu sako, your success our pride. Toko wate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona haruwa toko thongo miana magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongo mia mwankanthi guro yonthe yuge ebae turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Juma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life.
Mwenzeni wait. Bei ya leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Gakwatwo gini uringi na nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu twicukira ni ati alimu ba ECD kaunti-ini ya Meru baina gintu gia kwirirwa na boni nyuma ya thirikari ya kaunti utumiria wikira kirore mutaratara yu alimu ba ijwa kurita ngwe. Mutaratara yu yukethira yuetiera alimu ba iba witithirwa nkathi na mantu yangi yetumijara batwire kuthetera iya kumurikwa na undene. Tumirie rutini CC wa kithomo ndagitari Esther Rukunga kaita karakuliungite skuru-ini ya Ogoti Senior School gicigone kia Gembe South ya Bratutariru mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi. Akinyite cukuru-ini ya Ogoti Senior gicone kia bunge kia Gembe South kuria anenganitie ite na roka igana rimwe gukurukira gitio kia mubango jo kumenyekana ta Equalization Fund Management. Minister wa kithomo kaunti-ini ya Meru Esther Rukunga aria athira ngavana Mutumana ciumitie muno gukiria kithomo aria ntuku neste kuraja kinya akaya arimu banasari baruga cia gwitithirwa mandaraka na no ntuku ayo kinya kambithiria mubango jo kuria kiriana banasari aria bagakundagua usuru. Tunaendelea na walimu wetu wa ECD. On 27 nimewaitia barua za promotion scheme of service. The same day tuna launch feeding program kupea watoto uji. This is a very great initiative to our school. Aja karomba kariba gwatembaru ngavana Mutuma na kumudhura kithurano ne kijite. Mutuma. Nitampea ngapi? Ndio sababu namwambia tafadhali tuombeeni gavana wetu. Wale wengine wanaongea mambo yao. Ukisikia mtu anaongea mambo mabaya ya gavana Mutuma, mwambie akimye. Mwambie nini? Anyamaze kabisa. Kiliba kiwa na bekire wira ni boba kira antu awichi thambura na tiuwa na inya obalomira kuthoma witithia bwangari mawira ni yaraba kwathira taumba kwithira kingia amwe na bomulwamiru wa CDF Ruben Bario na tumiritie mibango ya wakira biashara ba antu akunoka na kiwa kwibo bagunikire na kithomo kiu kiondere baya Bratutariru ni Class Chabari. Batuthikiire na baturiteri wene itukumiri ware ne nyambura no eturera wa niromba ari na mandereba ababonda bonda tauni ya Kiotene baraba kuga ibairito bagakiro abantu aukarana kwithira riua no ende monkathaino mubunge ojita kariganiritwe kana aregete kubaruthira urira no chairman wa CDF wa Gembe Central akuga ati mitaratara irio ititirite buru ndani kile kwe bonda bonda shendi atwa indiere atwagera na atwirire ayugu metene age atwagera na inyana atwirite mbere nyogu metene na mwangatha yetomba wokwa na thayo gya kolele twenderi wene tore bigibigi sionderi wene ire bila to kwenda bonda bonda shendi tote kuromba bonda bonda shendi kutuka tukelenga mheshimiwa no ntoire ke budget ne bia chiambi cha thirikari ne allocation yetu SNDF na allocation ne bia cha thirikari. Wakati hamujafanywa kazi hiyo ni haki yenu ya kuitisha hiyo nini kazi ifanywe. Kwa number 1 antoba bonda bonda bena haki ya kuandamana, bena haki ya gotema otora riyo na baringa riyo ana bakiro imbura na mbia chocha thirikari chokitangwere ko ama ni pesa hakuna iko miaka kudhiria miaka ena Gembe Central tunange ngurukia milioni mana ya nana kama bonda bonda kwanda beche ngana to bomariyo wene ala viana vienda shindira yokwa kurubara benda cio na bari be kuria bari wete okwara na tro wakatu bae kanya kenda babangani karabetekaniria mantu yara na
mwisho rera kwaremere itwetire na twabangania antu ange shindi yoko twina vijana bara na in the next 5 days shindi gethe kwanjiri wokwa kinya contractor ndi na ingwe na kerondele na woka shindira nkurukia bonda bonda abai bakomeneria mubunge oje nkuruki nonto bamanto megie kwegwa license ikore anto bonda bonda no ure twandike list ya member baraba kwenda wende driving school bandikwa anto a member gibiki badero a member ngirithatu we kwandikwa ngirithatu wandike ure anto 7 takyo ni anto sisto ko yande ne adero ndene gembe rondore ana manto akoriaria kuma mweri omwanja anto baba bigibigi bakuthoma driving school begara bakuthoma degree uteweta ibengero irasine bamwe wetu mbesa lakini mwesimu wa nurire driving license manto itu ayabanganirie na kethra ku mbesa imo mwesimu ndani kile akishiri gorosi cia mbere ni cia vijana babunda bunda na rira betire na kuthoma na skuru kwe bamwe bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine baba endelea kuthoma boya ori ndi bathwithitigerio na bakona driving license cio para na bo batita kirasine batisinyereke kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamukibo kana babe rutere batukumenya bi kuendelea kuma kiotene gebe centro petan class chabare Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki yene taito kenja igana rimwe ithano hirachi aringithirwo ni mpanga ya kunuka kondam ntere cia maima hiu kaunti-ini ya Nakuru hawite thirikari ya Kenya Kwanza niritaniritie kinyanilia wira nebo chwira mbeo mbithingu yo kulokira mubango ya kazi majuu na inyayo nyota wa kibwa mathokoni nya wa kibwa nyumba chembauria manini Kale Mutembe no tuthuranirite ribotie Wacha nione mbwekse. Omthe munini wa Rais Kithure Kindiki nejanite title deed kirinja igana rimwe na itano iria jaringikite ni karikari ya kunuka kwa dam ntereja maimayo mweri wa kana mwaka wa 2024 Nakuru County. Ithithia riri ni ria thirikari gukinyaniria wirane wa kuba antu baria baringikite antu agwikara kiri mutino huu antu nkurukia 50 ni batero uturo wao. Gavana aliniambia hapa Longonot wakubwa hawakuji, nikasema nikuje. Nimeleta salamu ya Rais William Ruto. Mmepokea? Rais amenituma, iko vikundi hapa 18 ambavyo vinataka empowerment. Na Rais amenituma na message yenu. Augite thirikari ni kuruta ngugi gukinyaniria mawirane kiria youth kukurukira mibango ya kazi majuu wakiwa mathoko nyota affordable housing. Rais aendelee na nyota asiendelee. Aendelee na nyota asiendelee. Affordable housing tunaandika vijana. Mambo ya mitandao tunaandika vijana. Kazi majuu tunaandika vijana. Ndio tunasema iko tofauti ya wale ambao wanaongea na kupiga mdomo na wale wanafanya kazi. Kuna tofauti ya kazi na kuongea. And we are telling our competitors there is a difference between work. Barabara kuu ya kutoka pale Lironi ambayo inabeba watu wengi wa hii sehemu ya Nakuru, sehemu ya Rift Valley, sehemu ya Western. Hiyo barabara tunajenga, tuweke laini 2 za kupanda, laini 2 ya kushuka. Ikifika Naivasha ishikane iwe laini 6 ya kupanda na ya kushuka, ndio tuwe na barabara nzuri, tuache watu wetu kukufa kwa barabara. Ni atigirite aikari ntumwa kumakirira isi ya gwikira inya ikundi mwanya ntere yu. Nikitoka hapa mimi naacha pesa ya Rais na pesa yangu ya groups zote ambazo ziko hapa, na hakuna group itapata chini ya shilingi 1,100 per group ili muweze kuendeleza mambo yenu. Kama mwananchi ananyeshewa, si hata sisi tunyeshewe? Ama mnasemaje jameni? Ama mnasemaje jameni? Wacha nione tutam. Kale Mutembe, Weru TV. Okamati ino gendi biloami kwa kaita barabarene jembu eta kanyonyo antuko etwa machanga
Bere South na bone nyuma ya karibara bokari na muthuro kuinga barabara yubakitheta ni thina ya rwira bakuwa ni banyamarite bonene agariba baraba ingine arimi na rithi bakiwa kwe maramari bakundete rwirwa muro ywa thiba na murango yo nyumonto bubatiete batina rwiburo ritamwandiki gatumenyithitio. Aturi a mwena wa Masanga thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Therero thiini wa kaunti ya Embu ni marurunganite guteta ni gutura mai ma kunywa wana kana ma kurima mavingite barabara ya kuma Embu kuthii Kanyonyo makiugaga mai ma runji rwa thiba ni mavingiririe mwena wa Kirinyaga ni arimi a mucere na uguo magakora matina mai ma gutumira micii yao ma kunyuithia nyamu ciao wana kana ma gwitiriria mimera yao. Na kithina uria utumite tucemanie vandu ava ni manje tukoretwo twina thina wa manje kwa ivinda iraca ria mweri mugima kuma Januari ikiambiriria na nginya umuthi matwiragwa manje ni maguka na makinyaga kundu kumwe na kumwe magitura maturaga mavingagwa na tumeraga na riu niko mategucaga niko magini kamenyeri mavingagwa tukithi kumetia mageterwa maandamano wegua watwakinyendie maandamano makivingurirwa magicoka makivinga ringi mari na guoya wa uguo ya kugwatwo ni mirimu kumana na kunywa mai mari na giko guko makionaga ni makuruta ciana cia cukuru kuona gutire mai macukuru ngurani ni turathineka muno mbari ya ciana ikithi cukuru watora nginyagia twiyongia twina thina mwingi muno tondu na nginya mai ma kuthamba tutire ni turavitukira changamoto nyingi muno ndia turathi kwenja ithima maere tukagenda ku tukethagira no aciura mundu athi kunyithia kethagira ku nginyagia gutima yonge vaindo ciaku kuthamba tutirathamba ana ma kunywa twathi kunywa niko turakorora wanao mani tugwatire riu thina riri vo manjiana mari manini uguo mara turagura kuria mithangari mena gikoni ciura iranunga kuu na varia riu marenda atongoria akuma kaunti ya Embu magwatane na aria kuma kaunti ya Kirinyaga kumaretera mai. Ugu ni twendaga ngavana auke tugie na auke vamwe na ngavana wa Kirinyaga tugie na wigucano ati manje kwi vinda ria makavinguragirwa tukamona anakorwo ti mithenya yonthe tondu turabatarania ndui na thina wetu ni ndui na tutirenda maundu mengi manje moneka thiu tutina thina maya marauma na kure Kirinyaga ni kuronia ni kwa andu a Kirinyaga magwatanite na ngavana wa Embu Cecily Mbarire na turenda marie marikanirite matika tume manje ati mavingurirwa mararugama na mwena wa koyo gitu na ugundi gutie kindu turona. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. MCA wa Karama James Mugambi Mungathi nareanite na miario ya wakili Mugambi Manyarayo muringithania na kwaragania gikaro kiandiki bandito kira kiathuraniri nteriu ni nyumba imwe ya ndeto ya kumo wa kaunti na ya Meru awite Mary Manyara ti ya uma ya buratutariri mwandiki wetu wa ndeto John Thika. Kiri mutongeri umoragurire nchobi akundia ndakasheja kulinga gituma na bahakikisha kipindi kiu gitendereko mutongeri ou ni MCO Karama wa James Mugambi mutongeri eu nkandiranwe personally na perpendicularly ndienda kwambira nago Mugambi aikanashua yu uwe siasa ciaku Karama igukinya mwisho note mutongi ukagerio ntujabuka ere because I will deal with you properly and perpendicularly. Ikumania na miariano musiasa Mugambi Manyara akiringithanagia MC wa Karama wa James Mugambi Mungathi na mantu megeni na kwaraganiwa we kipindi ga TV montere cia Karama tuge Jumapili nthiru na ara Mugambi akuanda tuichi rongo butheri na itie na muchingi no riku unia kwenda kuira Mukarama Mutiania Mumeru na Mukenya oni in koro yakwa ni akaribishite antu banda ni Karama na bra bwana Muringi okura wa Meru awetwa Senator Mugambi Imanyara aku ainda mathira antu mchobi unintabwitha mantu yagu utembia nenkereta cheko mathanira ndenda atwira nchobi ya uriku yakunda na gwa mutongi na ikombe na ya uriku au no ayana lakini tebwega mukuru omeaga 70 yau kwa riorongo akaria mtu ati na akiri Mugambi Manyana na yetera antu bakarama lebi kinya lebi baina kura ntagaya kwa bara lebi baina kura iba chiari ni baina chiari bo baina roina na tonoina
batu antu bakaramane antu twendete thiri tutiriano levi na nthaka chetu ni airitiri ngui kagitani waku Mung'athi ariuga imanyara na mujietiritie onto tayari kugotoro bwake burwati akaringa riboti kigituoke polisi arerite mwingi agauka kingaro kinyimu igua ibamenya ni imanyara rutango ginu kintu raki ndiarite kya Mugambi Imanyara karitite threats ambira anditana lesson ambira kandili na oni inkwenda kumenya ri na tabangite kundili na oni angati abangite ombura oni brankwenda kuwa kankwenda kuira antu bakarama antu bameru ukethra kububu mbigyo kareka kibokwa irware kethra kampura kisiasa kethra kangera je sniper itone nyaura na urai so tukumethana na wakabangite umbura lakini oni irware nkayokiombi kenda ntukwira kinya muntu antwila matanjirene menya oro kusika ni Mugambi Imanyara ki reporter ndo cha weru kumantere cha karamatiane stimbeta wa John Vega. Ngwataniro ya mbeo mbithi kiamene kia ODM ibaritirite Minister wa Kigina John Badi Mukana yo ntuku mwanja kurekeria bilioni 12 bakuwa ne chia kiama kio bawete mugaruna bo bakabanga maandamano ya tarara kuonwa barite yabe muchine ya Machakos kigikaro na andiki bandeto. Ngwataniro ya mbeo mbithi ya kiama kia ODM kiaria na andiki bandeto Machakos niyete Minister wa Kigina John Badi ntuko mwanja kurekeria mbecha chio mngana ya shilingi bilioni 12 irabakuwa icha kiama ke. As a party, we have a very elaborate plan for the young people all over the country. Mashinani huko chini kabisa. We will want to engage those young people because we want to carry everyone along. And therefore, for us to be able to do that, we must have the resources to reach them down. The resources even to print the merchandise, the resources even to communicate, and even the resources to put them together. And therefore we are demanding from the government that please release our money. Therefore we are telling Badi, please stop these games that you are playing with us, that we are playing with this party. By next week, if we don't receive that money, don't blame us when we refuse to present your name. Because we as young people, we will refuse to submit that name. Yes. We will refuse to submit that name. Yes. Therefore, we have given you only 1 week. Release our money. Release our 12 billion. Because we also want to cover, to be seen, and we want to be heard, and we want to consult our young people in Mashinani, and they are waiting for us. And you know our structures. It is at the polling station. That is where our membership is, and we have to reach them. Therefore, we are demanding that within 1 week, pesa yetu bilioni 12 ikuwe hapo chini. Ikiemo chemanio yoyo ngwataniro ebatari timebango na jaraje mbere yo kinyanelwa bakiwata mbaru kuthurwa kwa mwandiki munene wa kiama kioro watilete. Orientation and induction of newly elected leaders. The NGC listed to the Youth League reports from our 47 counties. The newly elected Youth League leaders were taken through the ODM party constitution and the Youth League constitution to help them in carrying out their duties in line with the ideologies of the ODM party. The Youth League NGC discussed and considered the resolution of the Central Committee held on 12th January 2026. The NGC supports the appointment of Honorable Catherine Omanyo as the Secretary General, as the acting Secretary General of the party. Sisi kama vijana ndo tuko wengi katika chama. Sauti yetu, idadi yetu na nguvu yetu ndio nguzo ya hichi chama chetu ambacho kimefika mpaka leo. Na kumaanisha hivyo, chama chetu tunapoenda makubaliano na vyama vingine, lazima sauti ya vijana, lazima representation ya vijana iwe pale. Ambao sisi kama makubaliano yetu kama vijana wa ODM Youth League tumekubaliana kuwa lazima tu na vijana wawili, mmoja wa kike na mmoja wa kiume aweze kupeleka matakwa yetu sisi kama vijana. Rais Ruto na kinyete kimabra ya wekirwa thombe ya skuru ya National Intelligence and Research University rentereche Nairobi ikimabra ya rais sabaete chata ya kuethia skuru university ya Kiokia Kanya kuwa mathomo skuru ne ya atetheria kikulikithio karia nthorone ya Kenya.
Ntuko ya narua Rais William Ruto na gukari mugeni wa gitio amwe na atongeria bangi kiri thirikari nene ni kiri mamburaja gukungwira gwikirwa nthumbi kwa arito mwanyaja nthiguru ya Kenya na kinya omea nthiguru ni kuma kiri University Reije Kenedzaniro na kimonimoni National Intelligence and Research University. And by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Your Excellency's unwavering support and strategic guidance have enabled this institution to make major leaps towards and forward in the shortest possible time. I want to congratulate the graduates, and I believe that this spirit of bringing together all Africans in one class is taking us back to where we were as Africans. Niaria ajoketie na kanya kuringira ndebe mogaruruku ja kithomo ata nthigurune na nkuruki gutariria mibango mwanya bari nayo kenda kuagirithia kithomo. We have not only straightened the competence-based training into competence-based education. We have reformed our funding model so that it is student-centered. We have expanded space in our classrooms, and we have made sure that there are enough teachers and tutors in our education sector. We have increased our education budget in the last 3 years from 500 billion to 700 billion this year. And in the next budget, we're going to move it to 765 billion. Ria muthia gutariria mirandi ya weti na mbere iria bakubangania na kuria Kenya gwitikia mainya ja mugongo jwa Kenya. Expand the road network by about 28,000 new kilometers of tarmac. Extend the railway to Uganda onto DRC, build a new airport, expand that infrastructure space sufficiently. It is important for us to believe in God, to believe in ourselves, and to believe in our nation. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nelly Wakethenji.